Kongres ke Jungiro. Ka Sorkar Jylla Dangshen Kalapen Kala ban penjalan ya ke Jingai Jaka na ka Laipo Shakan Rio Postnem ka Balami ke Pyrshah ka Bajur na ka KHASI Students Union halor ka te ke Jingpynkheiñ. Kila ong bakani ke Jingpynkheiñ ka longkum ke Jingpynkheiñ ya ka Land Transfer Act bat yat line na ka KHASI bat Jaintia Hills Autonomous District Council u General Secretary Jong ka K.S.U uba Donald Kaba ulapen pau ya ke Jing Sngokia halor ke Jingbom ya merging mud bat ki District Council bat kamtam ya ke Jingpynkheiñ ya ka Kernet ka bahan Rio Jong ka Riti Senshar Jong Kari ka ba pentikna ya ke Jing Senshar hi halor ki kam khandau Mengipek lembah kami juga ka kubur lembah kini ka amendment juga Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act 2024 ngiyui pemban ba ini borok kele dak wan ka Meghalaya Land Transfer Act lalu pemban ko benturan bor berdayut ya ka Meghalaya Land Transfer Act kini kebu ya kecet dulu depan kejungi kasih kejungi apa kejemah nomor ba ada ka ILE kelak bertit Jaka kelak bertit di hektar kelak bertit di hajar hektar kan high investors menu kita investors atau kini kita Jylla leni bila menderu kibar Jylla kata kata kita berdikong kalau dikibar kita akan sibuk di tribal lands di Jaka juga belum insya kulun insya ini long try dan ibu ibat kita sendiri leni tadi komponis biaya di babaya